Omukuburira kwe omurebeza kanjuna yashaba abanya-Uganda kugaruka hamigashe ry'omushorongo gw'ihanga For God and My Country ari kugira ngo ebigambo bishemere kuretaho bwesigwa no kwehayo kurwanisa obushomankuzi ari rurengo rwona. Nichaba muyanga bitu ruhanga waliyo koko moto yitu uri kugamba For God and My Country yero ruhanga tekeke abado mu office bamanye ko baratwaze n'abado mu bwebembezi bamanye ko baratwaza mu bebembeire ahabo kuba barahira okurinde y'abanya-Uganda n'abanya-Uganda n'amagaraga. Akanjuna yongera yashaba bikiriza gukoresha ubwire bwa Pasika nk'ubwire bwo kutekateka no kugaruka kweha yamagara marungi. Ibi barweta bihangu kunkaro n'ebice ibi biburegambangu no bwana bwa muha nibushishe nyawo hariho n'ubwo kubasa kuza ubusinge ukarabota nyami togo muri biri bihangu kuko ino kuguga umushorongo gwa mwenda mutabiri wabeyiwa ahabo mukajuro umuntu awira n'imitwarize ye mwajwaro umuntu amusya ohindurwa busubutosha omubwenge bwo kushanisibwa no wamuhangi. Omukushabana ko kumwe omunyaberugero Dan Musinguzi n'abasa yahigwa abakristayo kushaba obuhabuzi ku rugara ruhanga behara obushomankuzi. Yesu agarukiye aheze kuzuka abenshi bakamubuza ndajani Luka 14 ngo abegese kushaba aho bakaba baraza kugenda nibwo yabegese zishara eyitushaba mu cyogoro. Bishop w'uburezi bwa Muhabura Church of Uganda Right Reverend Bise yashaba abantu kuzokana Kristo bari kujunwa mu district ya Kisoro akushaba kwa Pascal St Andrews Cathedral Seseme Church of Uganda omuri Kisoro. Hallelujah. Mu bugingo bwacu bwa Kristo uyu munsi ni wo munsi mukuru cyane usumba indi minsi mu minsi baho umunsi wo gucungura. Hallelujah. Sinzi mu mibereho yacu siko wakoze icyaha bakagufata. Yashaba abantu kurekeraho kuruhira busha kureka bakore ibintu eberahereza ruhanga ikitinza. Yesu amaze gupfa abagore babiri bitwa ba Mariya twasomye yuko bagiye mu gituro kugira ngo bamusige ibihumura neza. Father Alphonse Mbabazi bwana mukuru wa St Peter's Gisoro Parish Roman Catholic Church we yagera ngo kufa kwa Yesu Kristo abantu bashemeye kuganyirwamo ahabwo kuba baferire. Maybe we are also deceived. We are stuck because of what we go through. Big challenges, maybe for a job, yashaba abantu kugumana rukundo. Maybe your family is about to collapse because you are not in good relations with your husband or wife. Maybe there are so many days happen, you are not sure when you recover those days. Okushaboku kwahiko abantu batari bamwe na bamwe. Amakuru aga gashakwa Job n'amanya na Keita tuzarigwe.